Ijele lele ngathi elinzima kuwonke amajele. Actually i2 iBoksburg ngoba iBoksburg ngene kanje ngana visit ngana next. Yonke into bengiyiphilisa ngeforce. Mangikhumbula kahle eBoksburg we juveniles, you must remember ne. And then I was smoking, you must remember. So kulela jele besino t-shirt othengisa ama BP. Sibekubamba i-t-shirt inkonzi eclassini for ukuthi sikhole ukubhema. T-shirt isiboshwa. Wephoyisa ugcoka impahla ze-correctional. Naye usebenza lapha. Umsebenzi wakho u-t-shirt vele baze bafundisa. So lama t-shirt benza extra mali ngani? I-PP ngoba besithenga 400. I-4 100 gram. Besithenga nge-400. So what we will do thina besenzani? Singene eclassini simbambe inkunzi. Knowing ukuthi angeke report angithi akumelanga spam. Azithengiswa lento e-shop. Akuna mentshisi e-shop. Akuna PP e-shop. So uthola masimesile or ikolo sivaliwe. Sithola kanzima. Ngoba kunabantu abangale esibhedlele babuye nazo insangu, babuye nama PP. Ngoba nami ngicine ngiba one wabo but like kuthi ngifike la awufiki noma kanjani. Mina ngafika ngokukhipha lezinye leli. Kuthi ngikhona ukuthi ngifike medium. Angithi maximum ne-medium. E-medium ila uthola khona izinto zathengiswa emaphathisini. So kumele uye ngale uyothenga khona. Kumele uze ne-strategy. Angithi isibhedlela siyakulesa se-medium. And ngale medium uyazi ba free basemaphathisini. Vele masingena bayazi juvenile kumele ibheme. And i-juvenile uyibona isekudeni ngoba le yasigcoka i-orange angithi. Besigcoka maroon, sigcoka i-jean to jean, sigcoka i-correctional le blue. Ebhale correctional e-blue. So vele uma uyi-juvenile bebakubona usavela. So uma uvela ngithi uvela nephoyisa. Iphoyisa liyongena lithi mala. Lingena ngaphakathi lisifile yakho. Malisengaphakathi lisakhuluma lama uthina abakhona la. Intwana ufunani? Ngiyabatshela ukuthi ngifuna into so. Ngiyayithenga. Ngiyayibamba. Masihamba etime ngicela ungene e-toilet. Sometimes angene e-toilet ngokuthi vele ngizene escort ngiyobuyela emuva ne-escort. So i-appointment bangitshela ukuthi uyobuyela nini. Mabangitshela ukuthi ngiyobuyela nini, ngisatshela abafethu phela ngelanga liso. Ngiyabuyela ngara. Ubani oneplan? Besebenzisa ama-well call. Mama ngicela ungenzele i-wallet Shoprite or kuphi bayenze 300 sayibamba M-number. Sengiyazi ukuthi okay ngelanga liso. Manyangara ngiphethe M-number. Or senzana ngaba ama-dustbin ngithi bachitha ngale. Nginika umuntu u-dustbin. Makangara afike uyayishiya. Mina mangizoya ngokhipha izinto. Sometime ngithola la mana ngimela ngihlohla into zami, ngiyangena ngikhipha izinto. Mara bagcine basibamba le strategy. Sashasa amahorisi. Sokuthi no nje ugobeke nje. Sibize ukuthi nanga umuntu uwile la bakuthatha ngengubo. Uthathwa yithi futhi. Ngitsazi ukuthi ngaleso thola izinto. Kuthatha sigijimise bathe emisene esibedlele sadabo lapha siya ngale medium. Medium masifika sakumela. I-doctor yakubheka lapha na same time hayi thatha into zethu. Naso basibamba ngendlela ukuthini? Sithe once umuntu awile lapha na bakhiphe injection engaka. Hayi la muntu uthe makayibona athi hayi right. Babona ukuthi hayi labafana abadlala ngathi la bayivala vele indawo. So besidila ngamaphoyisa vele. Phoyisa dustbin. Itewe besibhema ngakhona so besibhema ngenkunzi phakathi kwejele. And mawuthabheka islope se-PP basenzile basifolta nje into engaka 10 rand phakathi kwejele. Half kwayi 10 rand. So bekumele ukuthi ngibambe umuntu for half kwayi inkunzi. And mostly thina la ngaphakathi imali ethu bekwa ama-protects e-juvenile. Sigembula ama-dice sigembula umuntu uyakhona ukubamba i-cosmetic egcwele ibhakede mos. Ukudlala ama-dice nokuthengisa. Sazi ukuthi uma ufonela abantu bakho angithi kunabantu basekudeni njengathi. Mina bengibuye ekudeni kunabantu base-KZN, basecala kabusha, base-Westville. So balaba nama-female. Laba bantu labo ukuthi bathola into zokugeza babe right. Kumele bayenzeni? Bafonele emakibo ngama e-wallet. Bafoni lapha efoni bathola ama e-wallet bayinikeza umuntu. Bathenga lezi insipho namadoni. Lo muntu uyofonela umuntu wakhe ayikhiphe. Isiphila kanjalo. Kwafika i-draft ebuye ecala kabusha bafaka 74 eboshwa. Kwa 2 days andlula kwafika iWestville bafaka 70. Ijele la change lapha. Because there was whereby ama 28 bekangibiza ngempatha. There was where la kumele siziprove ukuthi hayi indaweni ayikho nini impatha ningazi Air Force yini impatha.
and mawutapeka labantu laba nababuye juvenile abanye babazibiza ngabo bovene we know ukuthi akuna umuntu ocakathile obuye juvenile akekho basirobha still now so bokuluya kakhulu kumele kugwazana ngasigwazana into ezincane sigwazana into ezincane and mawutapeka inombolo yakho esigwazana yona thina sibe sisijaya ukuthi inombolo masiphuma sisema maximum nani lento besikilula lapha bokungasinombolo bokudlala ngoba nami self into ngiphuma ejuvenile owejuvenile basicoshe njengoba basifake ema single cell benginomunye uPro wami besi4 u50 noPro wakhe omunye ngeke ngikhulume ngegama ngoba yena vele wazishisela phakathi kwe single cell sashisa sisonke but yena ngebhadi bengana experience single cell wayishisa ungana experience uyafa vele so thina bese sine experience ukuthi single cell masishisa kumele senzeni yabo ngene ngale sazi ukuthi okay Joe soshisa mabanga skip after 7 days sashisa savumelana sharp sashisa bafethu yathi 7 days umphathi bokuma sithole umunye mama bekasiphatha fresh kakhulu bamchange bafaka umunye osicindezelayo so lo muntu bekasicindezela kakhulu besingakhona ukudlala ibhola singakhona ukwenzani and amaphoyisa khona beka rough ngoba ngikhumbula elinye iphoyisa bathi usigonondo belishaya impama kakhulu lithuke nomphathi bathi usigonondo bake bakhuluma naye na ku Texas Ocean angene taxi rank aphethe academy makazongena etshela athi ningizwile bengenzani taxi rank ningizwile vele yasabiwa Diamond uyabona nathi besisimsaba sazi ukuthi esigonondo namasimba uvala itaxi rank ngaphandle so la bantu bekashaya impama kabuhlungu so beyasicindezela Diamond sagcina sayenzani sachintsha ijele sishisa ipontshi senza yonke into kwaza iEST thina basithatha bathi kulukuthu bathayini nencorrupt abantu basifaka ikulukuthu sajuthana ukuthi abasijwayele siyashisa so before singene kulukuthu mina vele bengine knowledge ukuthi ejele mawushisa into yokuqala maqeda ukushisa awuhlali wabantu bengakhona ukuthi yokushisa intuthu yokuhama futhi kumele ube ngaphansi kwamadolo maqeda ukushisa esingilisele isara uyalala ukuthi intuthu ingakhami intuthu asejele ayifiki phansi mawushisa esingilisele iya phezulu idlala phezulu kuphela so benginale knowledge ukuthi okay ngiyangena ngithambisa ihayi mangicida ukuthambisa ihayi ngizirola ngalo ngivula umbobo ukuphefumula ngiyolala phansi and manje le ya smoke namaphoyisa wona self akakhona ukungena ephathisini ngoba la ntuthu le yahama bawomela ngaphandle until le ntuthu iziphele so we1 wethu washona yila masiphuma khona bacala bayenzani basikhipha ngamadraft basicoshelele le kopo masifika sifikele endukweni sifike basilindile le kopo basilindile vele reception ukuthi hayi sifuna ukuba sithoshara kancane basithambisa batho yini ndimoshijele ni basaba ceda basikhomba ibhubezi kunamabhubezi ayi2 nami ngabona ukuthi hala ayingena kwesinye space yini ijele engakazi ngi-own phone kilo lela jele nebox bag akuna phone nalapha le kopa kuna phone umuntu bekaphatha ifoni lapha boku Abel Pasha umunye uPro wami 28 bokuye kuphela ngazi ukuthi unefoni yalatshelela le street ngindlela ukuthini mawulele bakubona bamba la phezulu mawulele phakathi kwesela hayi noma ngene etoilet bakubona akuna ukuthi ungabamba ifoni awufaka imdiyadiya afaka imdiyadiya baza bayothatha kusasa bathula lonjalo kusho wena ufuna amashit so bekuyitshele elenzima mara thina besinceda ukuthini ngoba isele bangifakekile bengihlala noJubJub ngifikele uJubJub asisekhona kulela cell 2 eB section ngifikele kiyo so mara ngathola uJubJub akhona so belingacindezela kakhulu ngoba line celebrity obvious yasele line celebrity asinimanje balisearcha or banihlupha babheka ukuthi la muntu lo ya high source angithi kibo imali into ezinjalo uJubJub yangashaya umthetho reason being ngizokhuluma kanjalo ukuthi bayangashaya umthetho uJubJub yangagezi bebamfosta ukuthi ayishaya ena fosta yisebenzi ngoba ngifika lapha sengiyisebenzi nabo ngifika lapha kulela jele ngafikela lapha alale khonini mawungena ngomnyango nje ungena ngomnyango toilet uthi bekuyikhafula ngathi ezi5 kuyale bekalala ekhonini aneshluthu ayike isihluthu akahlalanga isikhathi ngoba ugcina imedia mabamkapela bengashaya umthetho ngaleso sikhathi ngoba le ma practice gangster uyuvuna abafeni ugwazwa kanje le kopho ugwazwa every day akunalanga kushuthi bagwazene namself ngaze ngathuka ngathala ngogcina ngibulala umuntu musa ngingasafuna ukugwaza umuntu reason yami ukuthi ngicenge ngiphume lapha bengibona ukuthi ejele ngeke ngiphume
ngazicelela lapha yiyo lento ngikutshelana ukuthi habe ngibona ukuthi la ngiyokwazi ngizengikwazi umuntu wrong uthole ngingasaphuma ejele ngoba ifali liba buvu every day efforce kumele igijime 26 kumele igijime kunala kuphakwa khona nibeka ama plate phezulu ubona na ukuthi amara la sogolisa abantu straight sogolisa kodwa azunyembeza akumelanga uvume uzuphume kuwe ngoba uphuma kunyembeza ngeke usaba umuntu oba isilwane so mina ngangavuma ukuthi inyembeza iphume kimi benginayo la feeling ukuthi ngizwele umuntu ngoba sometimes wezikubhlungu ubona umadala ukuthi lo phelele mara bamkapa umbone ukuthi lo muntu lo uziphelele lo muntu lo uyowa ngingasikudala uzozwela ngeke ayicede ne2 years mara bakapele na kunjalo nenwele ezimhlophe abana miss so into nami egcine ngenza ukuthi engibone ukuthi hala silwa every day kwenzakala ama flop every day akunalanga la mali imoto yabheka iB section iplace ukuthi idom ngokuthini sifikela kiyo sonke ngithi ugwaza amaphoyisa kuphi kuba kulahlela ku B section uhlala 6 months ukuthi ube ne group moba ne group bakukhipha bakuyisa kwamanye ama section is either D or C A is isigela ngithi so i problem mawuse B use D or use C wakwazi umuntu ngale ngithi bakuthathele i group uyapi B section umuntu ase D akwazi umuntu bamisaphi B kuthi bonke abantu abase B abantu abanganama A group abantu aba corrupt bonke abantu abase B sihlangane ngokufana akekho ufuna ukutshelwa akekho ufuna ukutshelwa lapha i4 yama section iB iA section esikolo iC section iD section nama single cell phela buto mdala ukutshela ivar mina ngoba wonke umuntu egcine noma ngamtshela umuntu une decision yakhe njengami i decision yami ukuthi ngithathe inombolo bese ngifaka impilo yami engcupheni njengoba sengikwazi 26 yabona bengazi ukuthi okay wonke amajele noma ungahamba uye kulinye ijele zona ngikwazi 26 ungathatha imithetho ukuthi awuna safety uyofika bathi nayi lempatha kwazi umfethu bokugwaza obvious and akekho umuntu ongasathi ukugwaza so mina ngithathele reason yami safety yikho ngikhonile kuyishaya ngagcina ngithi angisashaya ngezandla ngishaya ngengcondo into engiyifunile bengifuna ngitholile kumele ngishaya ngengcondo ngishaya ngencwadi ngoba ngaphandle kwalokho ungayithatha inombolo ugcina ungasaphumi ngaphandle ngenxa yezinto zenzile ezisefayilini yakho ngoba ukhona ukuthi uphuma bakutshela into wayenza first day ungene ejele ukwazi umuntu kuyilanga lakho lokuthi uye ngaphandle bakubizile le ku-CMC uzitshela ukuthi ahamba afike bakutshela ukuthi body angithi yakhumbula ukuthi wena ukwazi usibani nge first day yakho ejele nayi red pen yakho yakhuluma and for lokho sicela usinikeze 6 months or usinikeze 1 year sikubona ukuthi uchangile na uyaqala uba nani neanger ayitshele la ngijwayela ukhohlwe ukuthi vele wenza izinto ezirong ngisukele eKopo ngaya Sonorvater ila ngiyohlangana neyami ke ya masifika lena angangena ngayishukumisa hayi wangitshela ukuthi hayi mntakama balele ngesiso ngathathi ngizizwele ngathi angabamba ukuthi balele ngesiso ngathala abahlanje futhi balele ngesiso ngizoba faka endleleni ngoba faka endleleni angabamba nami ngabaphezulu but ngingasukanga kule rank yami yokumadakweni yesoja yiloko ukuthi mangihlangana nawe uthi u1 nami ngi1 mohlangana nami ngi2 nami ngi2 futhi ngiphikisana nabo labantu ngiyabona ukuthi labantu bazibiza bonke ngabuya ngahlala phansi ngathele yami angitshela ukuthi hayi ntanga la senza imali siyababheka labantu bazibhikela ama rank yeah kuthi lapha kwamama dlubisi dluiromu lapha ya bakuphakisa irama ogeza ngeColgate nawe uyabona ukuthi izinto zilele lapha aqua fresh bona uyayiphaka kufana la ugeza ngesigaca mbongolo lesigaca ngesigeza ngegaca mbongolo le sekwasha amahashu yasibona ya geza ngaso nge2 days uba yellow bone le bakunikisa ngelight straight Sonovater kushanga sangelight straight ya bakushanga half yerondo nawe ubona ngathi ungaphandle bakuphakisa ilof angekuhlala ungala ngesisu uyolala ngesisu bakudlisa ibeef kanje bakudlisa ibisi kanje udla iromo bona ijele ngilibonayo ngithi ngicala ngithola line green la uyabona ukuthi maximum lo imnandi wakumele ulwe nabantu wenza imali hayi nesivara ngiphethe yami hayi sacala yami ngithe ukuthi ntanga mina la ngenza izinto ngiyamokola la ngithe umokola kanjani ukuthi hayithi kanje atakhuleka bathi ukuthi babhekile bangabhekanga ngithe ghost usho njalo athabheka thi ngukhomba se visit ze visit afaka i-drugs faka ngewash saya sawafaka uyazi amalanga ngeke uhlezi unelakhe zakhuphuka istrategy yabo
intanga phela sisifakile i-drugs enisenzele imali man asike sizame enye into man athi akhululeka bengiplana phezukwayo ngiphethe esinye strategy samaphacaphaca ngithe athi yabona ngithi manje uyazi jo mina phela ngeke ngenze into engakaze ngiyibone awenzi ukungibona akazi hayi evisit awesha amaphaca abuya ngibize lapho ethi jo ngivulile insangu bamba ngithi yabhema vele ngiphethe enye yami ukarawo sithanda insangu kakhulu besibamba inkuni insangu noma shubane bekazokutshela ukuthi angensangu besibamba insangu inkunzi vele insangu ngibona ukuthi uthengisela umashubani uthengisela bani masifikile sayifuna insangu bagcine basibasijwayela vela umashubani abo quick step ukuthi hayi intwana zethu lezi masifaka insangu ebafana bambambana ukuthi singahluphi hayi yami nayo ifaka insangu and ifaka istaff ke hayi sistaff esinukayo kabuhlungabi hayi siluku sibhibi yangi imtshela uNtanga ukuthi hayi Ntanga manje 10 yami ukufaka izinto ngela kwenzakala ama flop khona lo muntu athenga iphacela wrong angathengi iphacela ifana naleli engiyangale visit mina ngiyengeli sky blue lo muntu ngabheka shaya eli purple or pink angisakhumbule kahle saphuma kahle enyathisi yazo basibiza nyathisi visit ayazi siphumile vela hayi sulile ngathi ngaphandle ayabona sithatha orange siphendula impahla zangaphandle ngishayile ihembe nje ilihamba kanje ngezipho ya umunye umsiko nje udangerous kakhulu ngishayile inye track pen nje ya nawe ubona ngathi ngaphandle nepolice liba nekwali ngiphethe injami ishaya stitch abathi ubuya ePruwam ushaya stitch sometimes siyangena lapha ngishayina amaphaca hayi and amaphaca akavumelekile ukuthi aye visit mara bangiyekile saya lapha masifika lapha egate sithole enye intwana abathu siduma ayabopha hayi uyabopha la man awuyabopha yena isimokolo awuyasipopha kabuhlungabi and imoto yabheka abeyangakabi nenyoni nerank asisomuntu unyana nje ya kusomuntu unyana la ntwana so iflop yami la ntwana uthe fika lapha atho esearch angifaka umuntu ngabhokora ngamtshela ngathi hayi indoda uyenzi lento uyenzayo ndoda awuze ngisearch ngifaka umuntu ngisayi visit wangangenza at least ngibuye visit ungenza ngisayi visit mana athi hayi isikhalo senizosikhipa phambili yabona nami ngiyabona ukuthi sangonje simongoleni umuntu wethu isikhathi siyahamba i1 hour sithayi asindlulile sandlula sangena kanti hayi man ngalento yami nayo nokucabana cream amaphaca ngalesa sikhathi sesiluko sicabana yabo sharp sangena kahle masingena lapha ne visit sivina masingena sithola umunye manje wama rank naye saya kuye ngithe o lady man nangu umuntu osola lapha egate lapha ungenza kanje na kanje bengicela ukuthi mangibuya evisit ube khona ngisetsho umunye umuntu yabo lo mama thina athi ayenzeni iphoyisa kumaka kususpecta kumele vela kusearch so kunomunye out la esester uzwile masikhiphela la mani isikhalo wahamba utshela le out ukuthi phela labafana bakhipha isikhalo ngawe la yabo lento la out le mangena ngala baring bafana aba makafika hayi man lamaphaca muswena bongagcokanga lamaphaca lo beyagcoka amaphaca yilo wena bogcoke lawo ene ukhumbule phela lensanga ayifaka ID man yatlanka ngithi nanoma basayile isitishi sakhona bathungile ngathi starch mara iyatlanka nami ngizwa ngihlezi la kanje ukuthi lensanga iyarasa straight hayi yarasa la man fike lapha diamond oyana fike lapha emelang visit ifedile hayi vele simange bhejana hayi yawume wena man uzosibona masicitha ivisit diamond uyabona edontisa same time samtshela ukuthi indoda yaphela phela ivisit nomuntu ethi simbona yabona sibayenzani basukumisa la mangithi nasabhokora basukumisa la imali bamkhiphela ngaphandle bomshanga empama ngali thatha thina basisa ngayi diamond lo yana vele usebenzeni bangikhumula amaphaca wabambile la imali wabakawasearch nokuwasearch wabekile laphana simele ukusearchwa kuvele linye iphoyisa liyazi vele ukuthi uyabona uma umuntu amela angadli ngoba lapha akumele ungene nokudla ngithi moma lapha kushuthi uyadla uyaqeda ufaka etasbin uyandlula so thina simile la diamond uyavela wamathumbunyana umzimbanyana uyasibuza ukuthi no then nine nama yi thatha abasikhiphile bathe simela hayi aqale ngeyami ayucale ngokosoro ngayo uqale ngeyami ughost athi ughost amsearch and ukhumbula idrugs la ewashi search akwenzakala next ayina mana afike ewashini uyabona uNtanga ushayile inye iwashi elidurayo manje akakhona ukulivula lela washi ughost amtshela ukuthi ebla phela le washi la dura ngiyakubona ukuthi ufuna ukulimosha awuthi ngivulele lona ngoba wena ngeke ulithenge uma ungalimosha diamond yena sana ulalena ke le police abana asihla ughost ngeclub angithatheke mina ngenhliziyo phela ushamntana sekhaya ngila ngibhekile
angithatheke nami ngingameli ukuthi vele ayenze eziningi nami ngibuyisele hlabalabala bedizi amakabe dizi kuvela elinye iphoyisa amana uthi uyabaleka uyimesile lo mnyango nyana ukuvula vula angimshaya kakhulu angimshaya kakhulu lelinye malivela vela angiyazi ukuthi uGhost angeke angishiye isikile mina angizibambele wami mina Ghost vele uthele amakavela hayi athi intofa ku Diamond ayidonsa athi naye angazi nawe uGhost ukuthi baphelele ngoba bagcine bangena ngaphakathi ngizwayo yo matikita abantu awela phansi ama free money lapha nabasukuma sebayale mina ngibhizi nalo wami mshaya gcina ivula igate avula igate ayebaleka ngigcina ngamgijimisi yazi siba manpower sengiyazi ukuthi sishubile manje bayiza manje EST awuGhost mangena ngala ngithola naye vele sesebhizi na Diamond ngisamlamula lapha Diamond ophansi wephoyisa ngisambamba jo uzwakala Diamond sukuma lapha 120 ngomnyango ayophuma ngale masiphuma vele sithi siyaphuma igate ikhiwe ngayi phathisi vele ku reception ngiyabona labantu bazaba abaningi neyami vele sisonde lapha reception iphathisi phela abantu bafuna ukushaya bonke nabalingani lapha ephathisi fika ngamachuku siyalukulwa siyalwa kabuhlungu kabi bafuna ukusisa phansi bakhona ukushaya bona sala ngapha bathi ngentofa abona sithatha intofa siyalwa ababona ukuthi labantu bayalwa laba kabuhlungu kabi vulela le EST kunamachuku la ngaka nala ukushaya inkomo la ngaka bagcine bazangala ukushaya inkomo lawo eshaya inkomo ineline yokucala ineline yesi2 ineline yesi3 blockade iproblem yangona mama kushaya iyakushaya obvious kumele uzwe na ukuthi abashaya labantu angibone mina ukuthi labantu phela sebasibulala manje basibulala kabuhlungu manje imi window mina yizo siprotectisa unless bosiphula inyawo labantu nezandla ngithi window angilibona iwindow lilahle ngekhanda kanti le window engileyimile livulekile ngifike ngishaya inkongo ngiphuma amaline la 2 engiyabamba ngiyaza ngidizi mangishayela kuvuleke khona angilibhekelinye lobusi2 ngiyabona ayami vele bafuna yona ngithi plus behlizi badelela ihlizi batshela iyaza ama right mina abanandaba nami kakhulu plus ngithi abona ngathi ngintwana encane ngenziswa yile kubusi2 mangithenga ilanda ngalilanda ngizona go wazi mangibuya ngithi la gazwa zilenzani lesibosho same time ngilwela ukuthi ngiyobamba untanga mangibamba untanga same time bara utswamadi same time ngira le phulisa lempethisela le window uyabona barakilele ifilm bayenzani manje baqala kusiyeka manje mabaseka ngiyabona nawo amaphaca wethu la umathaphaca thatha uchokwe angicokanga icathule into yokucala evidence ukuthi angicokanga icathule leza phaca ukuthi bazithathekiwe ngishaya sami ke bathe babuzale kuthe kwambana athe yona la asthma demon bare yes sectioning was same time section ngishayela injezi lami lomsiko la jezi lela ngithola lijikile angazi ukuthi lijike njani la jezi lelala lijike ngenye indlela la jezi sectioning wabona sectioning mangifika ngilokhu kushaya iteki same time teki ngishaya iteki ngifakanyana nangegazi lapha eyami ikhipha ifoni ngithatha ithombe bafike bathi indoda ngithi nazi ukuthi niboshwe ngentsanga ngithi ngani bathi ngentsanga ngamaphaca ngithi mani mina ngingene ngale teki visit ngaphinda ngaphuma ngale visit nithini kanti bathi amaphaca ngithi akusewami lamaphaca angithi ngisukile scene of crime ngicokha itekelisha kumele ngivumele zazinto iflop kube into one untwana ngadama bamshaya avuma untwana kutha vele mina bengilethe izinto ezishisayo bamthatha untwana khotho untwana thina bathe madoda nina ngeke sinivulile icase ngoba nivula icala ngithi iphoyisa linikhawathile nathi sinikhawathile akuvulwa icala ngithi sithane sharp akuvulwa icala basayinise sisayini bathatha untwana lo ngaphandle bambophise ngoba ngikhumbula phone iza keep 1000 fine bamfine 1000 untwana bamlanda medium ngabe next door medium bamlanda untwana aphuma untwana kudlule boma 2 weeks ngihlezi lapha ngiyamangala ngiyabizwa nyathi sesibuye eKulukuthi ngalesi sikhathi nakhona eKulukuthi hlezi 7 days uyazi bavula lapha exercise asiphumi thina cela kuyafana nesivalele for vat for vat ngoba nithi asibuka sivula imacala bagcina masikhipha after 7 days sikhulumele elinye ibhunu libatshela ukuthi mara nini sokosa labafana abahlezi istela abayenzi next abahluphi umuntu nangayiya abahluphi labantu khiphani labantu basikhipha basi section masife section ngihlezi 3 days bangibiza bathi I court mangifike court yase cardinal
khalilele mangifika lapha ngithola enye magistrate bathi Mabunda. Mabunda mangena lapha ngimuslim obvious ngishaya ikofi ngena lapha eboxini Mabunda usangitshela uthe wena uyadelela uyongena nase khoto ngesicoko ngiyamtshela ukuthi hayi mina wonke amakhoto engiwahambile bengigcoka ikofi kanti ngingazi ukuthi ngiyazibulalisa bengithi ngiyarezina athi akusho ukuthi ujwayele muso lokungena amakhoto into zakho kuhamba amakhoto muso wena uyadelela kahle kahle khumula lento ayila la man same time enzeni athi step down ubuyele ejele akazange sakhuluma next abangibuzanga ukuthi ngifuna i-lawyer in ayibangibuyisele ejele ngibuyele next week mangibuyela next week sengizange siye strategy ngesiteke ontanga ngithi ngiyangena eboxing ngithi hayi man inkosi enkantolo phela mina ngiyabona ngila and mina ngikhumbule kwami angikhumbuli ngiyangaphandle angikhumbuli ngenza appointment ukuthi mangibhantita ngizoza ngizokubona kahle mina ngizeleni la bathi indoda wena dealing of drugs dealing of mali angithi bathole nemali bari ya money laundering and dealing of drugs ngathi mara mina ngingaphandle musa lezo zinto ngizithathaphi bathi hayi nyathi akusisikhathi ukuthi ungabuza manje ufuna i-state lawyer or kanjani ngithi state lawyer banginikeza umunye umfazi nyana osafunda ngiyabona lo ufuna ukungigwebisa lo tshela sasuka sister athi ngithi wabona kubhantita mina mina ngifuna esinye isibhantiti ngicela lalela into ngikutshela yona wena ungabuzi lalela into ngimtshela istory sister the way kungakhona sithatha sharp mara sister flop uyafunda ngala uzwana nalabantu bonke ngala uzwana nalamaphoyisa engize nawo angibone ukuthi la ngizogwinywa la sister abuya ngitshela ukuthi hayi wayithi into esimple ka khona le weakness ene kumapholisa dumela licala ngime ngebhejana ngithi lo muntu angisamfuni lo bathi wenzeni ngithi azizwani ngenkulumo uthi ngivuma icala engingalazi ngibhantita kangaka ngingayanga nangaphandle abana bathini bathi hayi step down uzobuya nizokhuluma icala sharp uma ngibuya ngithola iloya enye manje mangithola elinye iloya kanle loya balifakayo damani khithi ube waba itsotsi ithama lakho umuntu ophethe imali damonke wangena ejele waba yi-Air Force yabo usangena lapha enyathi ngithi sharp athi jo ka utlwa ba re rekisa patse ka marathon ko mono ira bokae ke ra o itse ncenga ara bra go itsena kopompotse nnete khulumi speed ara kopompotse nnete ntwana ka ngaso bazise hayi trongo ngasuise ke itlhwile trongo mfana kana ke le Air Force uyabona ngethini ngithi ngazongishashaya wena wangathi naba kuthumela obvious evidence angithi yasibhaliwe mayengabhalwa ngibhalwe la same time uyavula la mana athi ngibona ngi-Air Force ngithi ezivaru i-Air Force jo same time yamtshela nami ngi-Air Force ngijidiwa nathi nami ngijidiwa athi ayijoka kunokuthi ngakwisejele umfethu uyazi ngifala ufa khona lento le inhleke yezina ayikho kumele sicide yini into onganginika yona engathi singabamba ijele ngayo yabona ngiyaqala ngithi hayi ngizokutshela kahle mangibuya manje angikho bathi reminder ngithi ngithathile ngimnikele statement sharp ngibuyele ejele mangibuyele ejele kunenye yami ngihlala naye eselini ngisayibuza ukuthi ejwa ngitshele la kahle le reception le amakhamera ayasebenza awuthaya amakhamera akasebenzi anoba nje ahlizi ngithi point 1 yami mina mangingena ekhotho ngibatshela ukuthi hayi mina ngoba ngene ngithembe ngisiboshwa ngicela balethe footage yase reception yizo ngitshela ukuthi kwenzakaleni and which is into ngitolisile dayiding uyabona into ngitolisile lamaphaca lawa beka half kanje akusisize yami isize 6 mina ngicela size 7 mancane yabona mabazana lamaphaca lawa beka lapha nabathe wami ngiwaphikise ngibatshela ukuthi angikho senkantolo uyazi lantwana yabatshela ukuthi hayi ijele nejele patches to patches linamakhamera bavumi bathi yes namakhamera but and show ahleza active but yes she's active but okay lento ukuthi ngasisekudeni sicela ngize ne footage ya that day ukuthi kwenzakaleni ephathisini than ukuthi sizwe ngamaphoyisa ngoba sazi amaphoyisa ayamelana afana neziboshwa bafeyile ngoba amakhamera akasebenza ngithi bafeyile ukuzana evidence hayi la judge le yana vele befuna umgwebo ithi hayi remind lo muntu lo le file lakhe lingcolile lo muntu lo akuna ukuthi akayenzanga lento le uyayibona but remind yokutola kwami makuzenye bafaka enye magistrate la magistrate ithifika vele athi vula writing babathe ukuthi hayi nifeyile ukuzana evidence asejele ngeke siyithathe lento lezi evidence akuzidimani ngoba nithi amakhamera ayasebenza intwana encane step down hamba uyobhantita ngingasaphindi ngubone abatshela same time damana twazini angisafuni ukubona isiboshwe sizela ngendaba zeinsango ngifuna iphoyisa elifaka insango ngoba yiwa afake ayinsango phakathi kwejele hayi isiboshwe asingaphandle icala lesibosha ngisalisebenzi mina kutola kwami vele
awuyele sectionini ngayozibhantitela.